Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu haba Syiralun. Memang viral saat kaji nasihat video lun kanya. Ha? Viral bermacam-macam bago. Na yang viral na yang temena, na yang laki ancam lun, macam bago lah. Hana perkara. Jun laki ancam hana perkara. Siap lun terimong ancaman daripada orang drone dengan karena Allah lun pegahnya. Jadi yang perlu kesimpulan jawaban daripada gure drone ni tolong jawab siat ni bak videonya. Kapadunggo kalun post video namun hana lun terimong jawaban, bahkan hinaan yang lun terimong daripada orang lain kon daripada gure orang drone. Orang drone seperti binatang yang hina-hina lun. Silahkan dipersilahkan dengan segala hormat. Alhamdulillah lun terimong hujah orang drone. Timong nasi berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.